Mislim da je dovoljno, da nema potrebe da idemo dalje gdje danas. Onda ćemo ovdje raditi neke testove. Sad ćemo pokušati da snimimo super slow motion i slow motion video kako to izgleda kada se opali metak iz ovako jednog pištolja. Moram napomenuti da ovo nije pravi nego je plašljivac. Imamo te neke metke koje su 60 pfeniga po komadu. Požutlo čekanje pokrije. Možeš. Još. Možeš. Sad. Žuto pucaj. Žuto pucaj. Hajde. Evo, završili smo sa snimanjem pucanja usporenog. Idemo sad opet nazad. Malo prije Baja neka stradala, ne znam koliko je se mogla vidjeti, ali smo nišali na nju. On je žao nam je. snima. Samir me je nagovorio, nisam ja takav. Oba dvojica. I ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti da kliknete na like i subscribe i podijelite sa svojim prijateljima. Posjetite moj kanal. Biće kanal u opisu. Pozdrav, čao. Ćao.